Lipan kapacini pansi nili Johang Konpo lagi Halloween pen mate Kapreka State Nagaland pen Nagachatong Dundo. So now I would like to call on stage Ma'am Arina Patem. She is Additional Commissioner of Texas. Songja Polo Lapen, former EM Kabiang Autonomous Council. Robindro Rompi Akehai Lapen non Manalangli JSC PPA Long Chairman Nalipan Name Pohokan Karcuipan Johang Konlo. SLC Indeng Nerkep Amhangket Hek Ada Medung Borjan Patro Klamlo Singhasa Konstituensi Sini Dum Pini Talon Konlo Bangso Katalon Lo APSLC Central Committee Doan Lapen Medung Alumni Sarpi Eson Manpeng Kekang Kedo Irina Patham Alang Ike Nagaland Lo Additional Commissioner of Texas Nagaland State Penalamen Jepang Lason Nakak Sidak Karbiang Long Tribe Ingin Sokei Doan Alidar Pini Tunggang Cetong Dunelo Adewasi Puno Nagarengma Puno Koki Puno Diwa Garo Puno Demasa Puno Lapen Lutha Puno Lapen Gurkha Pen Senglong Kaduk Weta Medak Pini Nang Cetong Dunelo Sini Tek Onong Lo Lapen Dak Nilitong Karbiang Long West Karbiang Long Lapen Demasau Arab Cetong Si Lapen Sombai Nilitong Talon Pono Bangkan amuluk cetong pon. Pini ladak ke cetong pon bang itu amuluk expectation ke 10,000. Bang suri cap amuluk cetong ini masih dong expectation dulu. Sedame kaldu ke Karbiang Long orang kacini lo APSLC atau Central Committee pen sika isi datang kak koros moe tangkap paling moe sta lasi ametang sisi komite itu ametang tangkap sika isi ini cirum pensi ametang tu motor gari pensi kalau nanti pilih hosting ko ada truck pen ame nang cetong dun lo lasidak ini itu kecetong apai duunang lai sidame motor gari kadore Tangkang maha kadore ajok nili tumbang dakpen bangke ratu bangke wangku ni delo sidame metang ke wang kangtung nai atu an bangke cetong dudelo latung bangke APSLC long alidar lapen PS long alidar CC long alidar tu an bangke cetong dudelo besi long lo lapen menangan akhir jumen itu long lo cetong dudelo sita nili tumbang arja tum kiti musli tumbang birta bangke nang pali tang ten la pini nang sitong duna bang ku bang phi tum han nang le tum central pen pini finance kipi pa jirdo ma constituency tum han non jong dan itu pan lo itu sikai isi dan itu pajir pon long le lapen central committee pen itu pali pon long le rat atum amethang under the leadership of JI Katha mate APSLC a party rat pan ke claim PG long le kelang pan ke raiji pan pen chenglok ake hino project dak nang ke bibor yelong katerek dun una jakong ke do jok rada tu ninga cetli pensi alang itu bang landa kalilang APSLC power bang lu budang te autonomous state kapalong wek jikela so party hin lo musi rat maning te metang jakong pen bang tang de la non ki do bom bit Nanti tum non kiman di MLA election kili kan ko pili cetan simum pon bini kapak lang pon ji lage ang ke clear lo non ke wangji election ile tum opposition unity ben se cedan po nasi opposition Karbiang Long ke activities ile tum claim pon rapid lo chingrum bomb ben ile tum claim pon rapid lo nasi non election hutame ile tum matha pon lo je ile tum si opposition unity of force ben si la non assembly election kar jabi phan ma ko rapid BJP phan ke parliament ko opposition dum se ile tum MLA polong na kacherai phan ile tum claim pon tela bangso MLA long nanti tum non APSLC dia te kali kacing room mati di la bangso kacing room long a candidate ko pilo cetak bai ya kacing bai mati APSLC strong alida tum tong MLA ketan non ki bang jilang major political party tum kacing bai itu kan kala song thek an bang yong se kacing bai klang luk lo dang sita non mat ke opposition force na claim pu bangke ye tum pangdak a candidate inut bahini paning bai pon lo ma non mat pangdak delang